Marti, da boš ti zaklenil. Ja, se imam. Ja. No, dobro, pa kaj se gre snavija dva? Kaj pust imamo drugič letos? Kaj je, z Marto greva na koncert od Šankrocka? Ja. Ja, pa ona je full fanica, je bila na koncertih od 87 do 2000 skoraj vseh. Ja, mislim, pa kaj, se sva bila midva tudi mlada, pa sva takole na koncerte hodila, ne, sva bila ta prava rock'n'roll upornika. Mislim, šank rock. A dobro, no, Marta, glej, pa ne moremo reči, da je to pravi rock'n'roll. To že pod pop-rock kategorijo ne moremo dati not. Vem, meni všeč, zakaj pa to ne bi mogel biti rock? Glej, prvo ko prvo, mislim, šank rock, ne. Oni imajo samo v imenu, not imajo samo rock, razumeš? Veš, ti kaj je pravi rock'n'roll? This is the train. This is the train. To, Guns N' Roses, razumeš, Metallica, Alice Cooper, Rage Against the Machine, Black Sabbath, Kri, voda, blato, BP, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, mislim, to je to. To sem jaz pred leti hodil na te vse razne te festivale, to smo se v blatu kopali, to smo se s pirom vmivali na mesto z vodo. Un spot, ko si ti rekel, da bi ga rad videl tam novi na televiziji od unga enako, ko imaš rad, Johnnyja Rijavca. Yeah! Johnny